Asalilia nine ko mimi na Zoom, mimi on Facebook. Semen welcome ke child my sang kapwatch. We are ran kapay. Mi kamelele ang kamuyongay. Pil we are ran makapol. Ang kamuyongay pwede check on natin marainan ran watch. Amen. Pil niyan sa watch ay manduka chorus pwede kamelele makaskulin ran watch. Again, inanan focus ang mapitata child Pwopwoud, focus ang makapilmimen ang relationship. Okay, sa makapil singkalap ka wiya mata-matawa wiya kapakapki yakupuran coach te yamu manaipan tiarai po te yamu manaipan chapter relationship ikamelele mapasapang ka koros kichaban tiar ren kauno pasapang mapung mamelel maban everlasting pachapach. Okay, bueki area watch makichapan ka school ki temelan kas school ki kay taken contract yo te men sosong yo mamia chapi yo iba sosong atao ma moman worka sa pang yo Pwopwoud de iba sosong ma so ma moman worka sa Pwopwoud ikamela me imak siya melan ko turu ke pa posta ti pokchela nutan tiarata yakupuran coach ima coach kayong kupur kita me pung maban pachapacho ban sa wasam nor pokolacha kapay ken koto ken paki kichel. Okay, kapay ken koto ni kinikakan pay kakan niya. Amen. Arime kamelala me konang chailan ken kaskul ki sang pukach aria chailan ki ay so mau. Okay, imen lukay kamwi an ki chan so mau wo wiyam kauta kang kauno cheban rong kol pachech masanen kol kau yakiam worship asabil panangki ang soma wasach kapakapkin kamwi kapakapkin kichail nganan kauno men kalua kawait richingata chail malial richingata chail mongyong. Okay, pwede kichailan anikin mongyongan pay kong kauno magchaban men waksang pen kicha wakyang tama kupuran coach ikamelala main ko magkichail koros chikitan na chail panainay miya chail wiyapa miyayra child wiyapa momon Pwopwoud miyayra tama ka kolete mamoy ng papanonon tawe yach wiyapan yach makapang wiyan all wiyama li wiyama ime ipachpachowan ki chailan waksang tama chailan lan wakyang tama masanan coach masani. Amen. Ariyak chailan ki ang somawan kapakat. Okay, pokata cha normal sanga cho wakyang kauno and sa yuk panganan coach menta to sangkan makauwang sangkan makasapungki at mapuksaraw masani ibang pungkilaranage. Amen. Kabunga coach, welcome ka Rusya once again numaran kaun Jesus nakamobilak chan pachlong niya sa magchelwi kapakat. Okay, kabunga coach ikamelelemen kauno inanan limpa ko ang kichailman ko. Inanan limpa ko kalangan kay makamupil miyakara pa makamuhi matamatawa kemeso ipanin taway kapan koleti chak mau nasanan coach pan mila rem chapan tete kila sala chapan tiara tameso chapakeo coach manage magchawiya papa kanuwang kicha. Mapilang Pwopwoud science what pwede kaya child bang gusto ko saya Pwopwoud the relationship mapilang Pwopwoud science what pwede pakchochok chapil kun kakilan latam makareta ka unong may dam the why me tama kareta makapilmi minasanga ni Rayroy panintaway makaiteganan coach it's not God's fault kahit ng coach sapong coach men kamawiyala. Okay, ay magchana no ya so by kiyang kauno changa ke kauno tiarata tama kareta what did I miss. Dami sosa, dami iyanana sosa po yan nasa mesu chapakeo. Kauno pilpang kapami yu kapete. May tango kapal po yung kalokeyuk. No. Those are wrong. Ay so korasi kupuran coach. Kichan kilangatame kapal watch may lalang ya. Yan ki kelailan pawete. Yan ki pungan pawete. Okay, pilpang uyay men katete. Ibang pawete po ipang kalingan natay coach. My coach. I-coach man mamamor. I-coach naman po. Once may marriage restore, mangoyay po, each may coach sapong, once may restore, approve ang kich, mautang coach kalangan. Coach kak sawasay kich, coach kak kiyay kitsang lala. Amen. So, kalangan ng coach, welcome siya ka Rusya once again. Enjoy.
Melawan ke mong yung an pernan pepol, mong yung an open, okay, menaleti, mekot sang ren kau na may sangat. So ibang kilangay pod, mekan chapi yung kichay, tame tapik te tame last week ichaman magchay kosko seya, yamu mana chay pan, pakpana ng punga chay. Okay, puwe ke pak chocho, kaka mga limpa ko ang te kasaleta kilalen limpang kanong aramas meto sango. Teme miliki, kanta ko tam na kumasyo ya mimi pana. Ana ni momo kak ang pot mo mang kayo nene mo kawat na. Ari mak chaman uya, ki chaman koleti ke tek chan kilangata. Yamu mo na chapan last week imak teka saya. Tak panan nan punga chay. Aria chapan tawla, wag ya check into tang ki time welcome mapilak chang tawta kan. So, kamu. Kapag akot, kailangan kau no maray kapur ranwat. Bantatang ko maray kapwe kikich na isang kilaktuaw luwat ikan, kupurte ikan, wak pasang sapal machay time. Kapag akot, dami men kasi yamin isang kapur ranwat uyak kapayo kutay lang wrong kapitian kot, the masan kot. Ran koros, tana ka sumpal ka Thailand kin prepare Thailand mong yung mona Thailand ko tong kauno. Pwede ki masanin got, Bible masani me tuwe ta waran juga. Kay makin patiti o kairta. Wa, okay, silisak, wanisak, kapuki. Okay, ari. Ran koros, Thailand kin kaya nekia Thailand mong yung an wa, kapuki. Amen. Kay pwede depend tao nga child mong yun. Kay so koros masa ng kot enkin pwita masa ng kot manaman. Bible masa ni nan ipru bayo isak riyaw masa ng kot mamaur manaman o kang sangkatlas maoriyaw. Okay, makin kowe na na child soul. Again, na child spirit, di masa no makak-reach deep inside you. Ang etiway. Okay, wasa mga child mata-matawkin japsang niya. The apatasang niya. Okay, pwede tama-taman makomuyongay kita kapag kita tuwi ta kaon. Never forget about that. Kita te manokela. Yeah. Makomuyongay kita kapag kita tuwi ta what. No moment God. Okay? Ma aniki te sabonman ki mata-mataw pain pelata takaman mata-mataw. Oh, kapang God. Amen. Makabang watak masa ng God kapantiarata character in God. The God I God man mesotopilkin iting aramas. Estokin eating komute, eating niya. Okay, the forceful. He's not forceful God. Okay, waksang devil. Okay, devil can force, they can eating. Okay, kakanga ko to eating. Okay? Why I'm saying this, pwede kasampal ka trying understand. Pwede, ay so pukat. Tama ka reta na child marriage, na child relationship. Why I'm sided with devil? Te tama ka reta kay pakikin yang ala chapel. Peki yang ayo makot wato. Te makot kasaneti ikich mabang partner. Basan ka ehupene pelianda chapel. Lain songkoros mauyaw na child mo. Either kamoitata. Okay, ko mamoitata te, kuma mamoitata, makareta, child divided, the lose, the perti, the child kana. Amen, ang child tiarata makupuran kauno child kana. Pues sota limpak can lose, sota limpak sota luwet. Love is not weak, mi pan ko sa iya. Why? Porque God, yayi limpak. Kantinta may limpak utan. Powerful.
manaman, limpak makapagata sampa, limpak makapagata komuyongay. Ima kasampal kita understand the definition of love. Pwede kaya kay pakitay sampa mikas ko sa iya rangkon of chiyum. Katail atail wewe limpak ta atail kawewe limpak waksang dama kot numamon kot. Akatin kasanetite. Easy da nature da karakter. God man at magtail papa. Amen. So ima lay out this foundation pueki amonyangan ko tomon silangan kot kitupak anane patang makot masani paktoto na naimor pain like kasaneyang ya the pilata man so koroskot masan kaya ni rong kay ma song may wiya makaiten kupura so tamimenan sa pulmaplan kay yanana waliantan so karwaro yanana walianta may kasoya tailanano kalulasang kay wakiyang kupuran kaon. Amen. Metuweta mapil wiya panach popo kay pag child koros ka child tikitapil miya child own ways. Okay, miya child wiya pa mag child wako to sang nana child panay nana child clan then nana child Pompean style. Amen. I'm a Christian. Okay, ari ikamelele me palilaw me katkat na isumet katail koros katail maitang Christ na natail more high hope. Okay, pwede katail ter misunderstand, but that's the first foundation. Ikayon pasan met Christ and wiyalay kaun song korosampan pulisang, song korosampan mayang ya, song korosampan richang ya, song korosa yampan kak. Kay karpe miya. Kay puwe ki sambawat Bible bing kasaya tamasa ni me song bukat kinwiya megot me mal re. Eh? Karapo kay ten esoto melel tama puk sa romasa ni. Puwe kaya na patay laramas child kan magu yata dame pain inang yan pain insene dame magu dame perengi kaya child bila sa mabuksaraw berkatete yang child na Rome walu me song koros me ano pa naramas ta insene ita me kan kalwa yang child mela ya hallelujah. Okay, now Proverbs 14:12 12:14 eurera 14:12 12:14 okay okay magkasaya almaro mas lamang pong kakalwa yang mela let me put in back okay 14:12 huh? Okay, there's a way that seems right to man but it's end the way to death okay tana almak tay lama pung aramas lamang pong kakalwa yang katail mela Proverbs 14:12 so kapung ako kay imakara takchana ne kaborobor ke got the watong kauno ata merit okay po ang sa wata kakmao kaksuke kakyo Pemain kap. Kap. Okay, beta. Kap kan chapcha suka. Kapung ako aja. Okay, will give ikaping kiyang ko tiray kan mapupoter sampar ibang kasaya sang 15 years ko la the 10 years ko la okay utan katay la plot ma lopolopong ride okay wekil lalapotan ko okay makolokola ride mauro pilalatorano kaya sang isa ko to ay bantayang mo ibilman kaping kiyang kauno am lalapot amen abibantam kita ibil miminan anson utan song korosutan smooth song korosutan mau apal mangay kay pang kulukolo tesalo praise the Lord eh abi bantayang kita tepa par kemekot masak mekot po ikarpan Bible buksaraw kat katete yang kachailen kak wiyata mau amen isto kasi ya wiyapan aramas ap kachailen kak wiya kuburan kauno
Okay, pwede Pwopwoud commitment. Okay, it's a commitment. Inawaw may yang. Ay tencha ngay ay pot pung gupana. Kaya ngay ay pot pung gupana pung kiyang at paninay pot side dedicate kiyang kauno. Kasarawi kiyang kauno masapani. No kita. Maanso mga yanso apukan. Patraman so maserikan pil miyayer pilew sa nga pil tangati. Responsibility o loud la. Magtahil kakalwa. Pananayan quote. Generation. Imakareta kauno utang ko sa umpal gigi Pwopwoud. Kapang watag sa ng Revelation. Lan ng quote yan. Tirikip. Mebitata Pwopwoud. Imakareta ministry utan. Priority. Okay? Nanatay more tayo na nakasampal gi. Pwede church. Ibang prong ko saya. Church. Soto kasampal sang. Pananay. Pananay. Soto kasampal sang. Pwopwoud. Okay? Way soto kasampal sang. The kausap soto kasampal sang church. Okay? O nation, the way soto kasampal sang village. Okay? The kausap. Song chorus flows out of family. That's the intention, the plan, the blueprint of God. Ni Chapio. God kasanete me utan woman. Atal pang. Pitua chachan memo. You see? Atal ministry out there. The maslikit and ren meche kan. So to kasampal sang relationship ang God. Right? Am tatako ang kauno maslikian daw iya mo na rama. So to kasampal sang awe wong kauno ni momo. Wamakapanasa melelang kauno. Wasama ka mimiya. Kapanasa melelang kauno. Ligiyo. Amen. Ma atail mamoran Pwopwoud pan kelay. So to wake up. Okay, nanam. Pil panabali, the parenting. Ang panabali, ang panene. Karapaw miya. Tail koro sa sama. Word, a powerful. Ab katail sambawat, the katail aramas katail. Solak, the tongi, the power of words. Okay, it's more like actions speak louder than words. So mangayay po sutupan kak align, sutupan kak ehupene, sutupan kak minimin pa na respect one another. Apila night serikan panatap. Whether masapilak yaki. Suto ay night serikan sutuking kilang. Apo ban flow po song koros me. So, utan very important yan kasampal ki and kasampal ki niya. Okay, magchild wat-watak chailasan nan Ephesians. Okay, limaw nan kayon Peter silukat katete ang kichild. Olakan kichailan. Okay, let's start with liyakan. I mean, olakan ang pakong arail pot kan ang wound ki. Olakan, right? Peter will change in a different perspective, ikasayata na. Wala ka na waon ki arail po. Liyak ka na pil. Pagpag-arail po. See? Putan, basically, katrail koros haramas. Mawiyat the pride of the groom. Eh? Mawiya an old kamota pot. Katrail koros. Okay? Old kamota ye Christ. Mabang prang katsto po yan ali katrail. Hallelujah! Praise the Lord. Aren't you excited? Buuta ni kapingyang kauno. Iyan sa wat magtailanana mamor kiyatail. Akatayin more makalakad ren Christ and so course. Praise the Lord. Amen? Nagtakola na ni Ipro. Iman share ta na ni Ipro Isak Silu. Mona ipan. Ipangan nila kiyuk, okay. So, Ipro Isak Silu rachikичike koti. Kumail tataw racha amay limpak panay saulang ren Christ. Kumail kin kachaman opalpan men kairukan nan imamail kan. Pwe ime akay kasamo kiyar cholang kan ni arsa sair ki is Israel. Kumail pil chamanta me sansal kan tuwe chama kumail yang Israel wiya sansal. Chamanta Israel kan me miminan lokolok loud tuwe chama kumail yang Israel wiya lokolok. Kumail koros utamban wawneke kasarawiyan kapopod o kumail ol popod o li popod kan
kumail utam pangkin lalapach pana. Coach pang kachin katay kata makin mauran kamal o makin mauran nanak. Kumail ter naro ka moni ap kumailin sa namaw kicha tama kumail anaki. Tama kumailin sa namaw kicha tama kumail anaki. Po coach mastani isocha pan mo isanguk isocha pan kasayo ka na. Amen, amen, Jesus. Amen. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Okay, sang riyaw may men-share men isang kapuranot. Okay, may pitata the last passage may ko sa iya. The Lord na naktailenter noro ko moni. Okay, kutailan na sa makauno soto pan likit mali kala o kasi bala. Amen. Kampagapay. Pwede kaya tayo ko sa iya relationship the merit soto mangay. Amen. Meta pa kakakrita minta. Merit soto mangay. Amen. Hallelujah. Amen. Pwopwoud soto mangay. Imakareta. Tayo kakpil ko sa iya relationship. Okay. Whether may nakikita experience relationship kapil ko sa niya tiwanam kailong klaro lutangas sa taon bang prong Pwopwoud. Hallelujah. Hallelujah. Okay, kailong kila tami use kiyon. Kailong kila li. Okay, kapil wanang pangaki li kasi lapit bang Pwopwoud. Abi bantayang komi. Mang kakela kakang komi. Pwede kaya child kin pain seek out tame inangi. Tame imauki. Tame yanana. Imakareta kay pak. Tama kitay la ramas can fail. And so koros chekin kilikilangan sa tama umawang ramas. Tapak sinansawat. Amen. Akot. Mamasa ni kitay lang kin kanangama awi. Patient. Paiwawan kanangama. Awi. Long suffering kanangama. Amen. Meta pa yang watak pa inta may kiyang kitay la chalis tatiyo ng kayong korendisak silu. Utani yung korendisak kitay ko watak. Ano makastiyang watak the past week may sa malaro. Watak pweki wasaw makasaleta takot court east court mano takot limpak kin kanangama. Nalo kayang wayo ilalikilo kayang wayo patana love is long suffering. Takot long suffering. Wagi loko kanangama so Lokolok nga wiray. Hey! Hallelujah! Kaya ko, makin lokolok. Tuwa siya, kan na nga mana na pal. Kasi kakindaya magkakana nga mama. So, karo sweet. Suke. Suka ka na nga tatawakit nanay. Kaya nanan, okay. Isang karo sa kapag ita rin ang pot. Kuy, kapakap. Awi po ibang wala kapakap. Sa mong kapakap. Kapag ka na nga maso. Kuy, ibang ko lang mga kapakap. Pwede ako biluya kapakap ki. Itang pamikas ko sa iya. Makakanangama na isowa pala ka. Amen. Challenge ka. Okay? Nakakanangama ligligiyang ka no memetoto kitay nan parat na rumat ikako sa iya. We are a fighter. Fighter som pekay. Amen? Kahit ang physical faith kaya palit isabong. Amen? Para spiritual faith. Amen? Spiritual fighter. Som pay ni palingen. Glory to God. Makin kasati, apiatisang, songan mata-mataw kan, koros makin songan palianta kupuran kauno. Amen. Glory to God. Ka-rich tinanam para pay. Apiatisang song pakat pueter mimi. Okay, eter mimi ray. Glory to God. Pwede tayong kaanki. Present po ki kaunta pain on Philippine. Glory to God. Hallelujah. Ikasayayer, ang so magchay. Ang so magchay kabupot la. Pwede kaya chay we are trying. Triangle. Okay, kachay got ang iPod ang you know, kota lang kauno. Ipil song ko, kota lang kauno kotitong ya. Yeah? Amen. So, isma kayon nanat merit kot. Isma karyaw. Okay, nanay, karyaw kaon. iPod. O ampot. Okay? Karyaw, okay. Kayon kaon kot. Okay, makaon niya.
may bang kasi ya. Teman-teman yan ang kayon Corinthians 7. Kay kabang watak sang 1 koti agas kasayam. Wasaw tirkita ako popot. Paul me uya panawat. At tami man kasayatan na kasolar pain kaun na more. Ang pot yang air kaun palwaraman. Kasolar pain ka kaun pain ko. So imekas kasayaki. Kauno kayong kaun. Ay pot karyaun kaun. Ngay kasulun kaun. Ang ta palwarayet. Glory to God. Amen. Ay pot pintuwe changi. Kauno kayong kaun. Ngay karyaun kaun. I kasulun kaun. If you know what I mean. Okay, boy, kas kasayki makaun palwarayet. Kasolar pain kakaun palwaraman. Pampot yang uker kakaun. Amen? Hallelujah. Imakarata kasampalan so koros kachay enkin. Lakitinan para miyatal taimin. Kabaka pweki isang ka. Song ka makareta. Kin kawela kareta saminimin. So ta eupene nan mawin wat kachay kin perte pweki kachay kin sided with the enemy. Pelianda child po. The young ya child enemy yo. Tokoselia po. Okay? Kamela. Pweki the word. Okay? Word of life and death. It's on the power of your tongue. Okay, ariyan so maka sided on the side of the devil. Well, pwede devil me kung wata lies, kung goto bitiyo. Glang, pwede me akapang. Glang, aka momot sino ka saya me ko tap ka kin mata-matawa. Amen? Kaya ba ka child mata-matawa balilaw tina child mamor makapan camp ponder upon wrong thinking, wrong imagination. Abanibuti. But I'm going to start with the thinking. Yeah? Glory to God. Now, Proverbs 23, verse 7. Now, Bible masani, what a man think, so is he. Yeah? Tama ka kin mata-matawa, tami kin mata-matawa, ingay mo. Imagine makauya mata-matawa. Sa lalabas sinampo. Mata-matawa me, sudukak melel. Argo, sided with the devil, and so koros makchild. Boy kasampal, boy, mga ikan liki aramasaman makasight. Kasota sa, stranger. Imauta na kasampal kikiya child popot, boy ki. Akay pak child kinan ki, feel bad, the fight na child panene, child koy wasanta talk. So mga lamaw tau lulolen, so mga lamaw tau lulian. Kaya rin, kasi yung ko pilinan sana mahawatan. Iman ay potent to it isang ngilkaselin olet. Deliyet. Asyo wewe kita may koturo. Damachapan madapalo utan. Marsuwat. And main uyata mekot pakan kak sedan. Takan kak pungkila. Pena mata-matawan. Amen? Hallelujah. Kasaya kaiten ngay. Kaiten ngoy. Pwede kamela naman kaiten kachay. Kachay luya sarian kot. Kachay luya sari kay mabana sa wawn ki kauno. Kachay luya ramas sarian kot. Kay maban tupang ki kot. Amen. Katkatete tama pung tama melelan so koros. Hallelujah na chay mo. Pwede kip mauran poeti. Okay? Kachay matoto wasak 9 kier. Na chay sari kot kapay kong kachay ta. At chay kowa kan. Tama-taman kowa. Kaiten nom kowa. Amen. So you have a responsibility to do things. Okay, katailan uya tama ko pron coach po na arail mo. Okay? So the point is may man kasaya palilaw tinatay mo. Chapel kini kalapiti kini ya iban share ta tama mi mananay mo yungat. Pwede kasaya last time magtail pan share. Okay, yari. Luwan time iba mo itata. Okay, mamiya man share a testimony. May pitatam relationship, may pitatam popo. May talent makakilang kot paweti. Kot kiyang paweti. Okay? Kot ay struggling man kasi ya, may kot me, it doesn't work for my life. Aba kamela na makot huyan may kot na namori makareta. Ka still feeding, ka still invest. Okay? Invest, Okay? Alam time invest na marriage pweki kotan kak build. Amen? Build a relationship with kak love him more. Amen? But the more I love God, even the more ibang kak love others. Amen?
the more I love others, the more I love the Lord. Wagi pa yung buksa Roma sa tayo sutukak bako nga Roma sa man magtayo sutuk lang. Wata man magtayo sutuk lang kama sa tayo. At tayo kailong kiriya tayo. Amen? So praise the Lord. Song riyawat iman kasiyata mo na ipan. Kay kayo may mensay wasat akas kasiyata na kitayil. Ay sokoros magtayo lang kintamanta riya tayo kan me. Bilbiminan kapal in suffering. Imakareta. I pray that God will use this message. We are praying for your life, especially Korusian kitay me pon pay me popo. Amen. Me seeking out, me looking out for help. Anane sawas, especially na child relationship. Pag child koros anane sawas, sangren kauno. Amen. Child atmit magchild anane sawas. Kay pag kotso na bang kaksawas ay kitay magchild sutra anane sawas. Amen. Hallelujah. Kaiten kit. So we are to the voice of God share tame kauno we are not more, especially pel health accountable, but tame sa koskosaya. Posistomen ko to pitik mile. Amen. Pain ki sutukak respect one another. Pain ki sutukak lalapot pananan pungat. Amen. Glory to God. So iyay kabakap. Hallelujah. This clip the sharing what mapil laluk. Amen. Wasakan nan Facebook como mayang mama sa nikilkilang. Glory to God. Kauno men we are foundation in mekors na natal mo. Na natal popot, na natal paninay jay serikan, na natal paikan. Glory to God. Hallelujah. Pwegi ikalap ko sa yame. Maurat. Lapinanso. Motomot. Lakapalikapan meirpana. Hallelujah. Ako imen kokola niya ipang plant. Especially renay serika pora nasa. Mekot. Hallelujah. Ren kelege kot, ren tanga kot, ren anane kauno po kauno ang kaksawa sa akin rain. Kaya tama ko pura ang doon na rain mo. Glory to God. Hallelujah. So, nan iratiti kayo wat na nakitailen kin nantiyang kasampal ke practical doing good. Iratiti kriyawo kitailen kin samanta riyatel kan memiminan kapal. Ikamelele me, ekos kasiray kan mesalti miminan ni moteng lokolong kemasanin kot. Kaya wasakan up. Basically, ima referang kitay me mimen nan popot relationship. Okay, kitay gusto mimen nan kalapus apa marriage to weta ka mimen nan kalapus. Amen. Makokos, mapius, menon posi, menon rule. Okay, pweki yana panaramaskan met, iwiya bakan met. Ay bantayo kren Christ. Ye yan son that wasan salatakla. Woo! Glory to Jesus. Gaya isip ta, sa inauki ta ngayay po sa inauki pa na masabang pupotiran kaudo sa kami. Abses siya, salitin na mo tiyang. Kaya saldi yan, Hey! Praise the Lord. Hallelujah. Amen? You know what I mean by salty, yeah? Salty is yung kasi, sa miyat commitment. Commitment makit koros inauki ang kauno, masabang lalabot. Saban melen pana, saban ni cheche, kay saban pakong amanaman, kay saban mauki amanaman. Hallelujah. But at the same time, nan mau ki koros iban nanti yang uyay pais, abang nanti yang uyay pais. Lengan ki koros iban nanti yang uyay pais, abang nanti yang uyay pais. Amen. Hallelujah. Bagay bakchela na pay attention ang tama chen pot kan kasaya. Amo pagka popoter, kareta ko yakawela ka solari sonoki pras na men sanga ka koto ramawi kupura ay lo kaya ka mo in panso tunon kanak pen ka yang kami apnekas kasi ka solar ka sompalki paluwaramon ka solar ka sompalki kan kono pata okay makalekalta puriyang nan shoot me kelingan kiyo kumalial ko ipon pijakan gas kasaya glory to God. Amen. He responsibility ko may gas kasaya pukoki am mo katerso kautila. Pway bantayang song koros chapta sang nima. Sang niyang mimiyo ko kilang lakilangata. Main mga po main palate. Koyo kin matong kutan. Utani mau kisangan mga me. Active. Me may. Kay ko chapta karani. O ko kasayang ko sa ta mong yung mebil bakpakayuk na. Kumachapta relationship. Kay respect naman kukola ok mapiyata maino. Amen. So check ito ka mela na mi man me man me mi wasat
Med telepon siya, nak siya kapupot la, mas. Kumakapupot la. Awiya. Gaya siya, manta mo, tamo mo, boy, tolo mo, kasay ka sa, asa isi ta, peren kita, bahaw kiya, kawya tara mo, no. Wacay la sa me, ino, kin patapat ko kolata. Tuwa siya ko tayo, no, kiyang kitay. Amen? Okay? Amen. Amo iko sampal ki area magchel apochan to ke magchel kos koseya tuacha popot the relationship of solity maka imenta chescho kaiten salitin maka miminan mo chang apo kamelele mo popo chocho the relationship chocho I feel like that. Okay, you're like walking on eggshells. Maka kan kanayang pa etelingar ta kan kanayang pa sete sa planetar ma enduring. Okay, you're not enduring your husband or your wife, but you're enjoying. Okay, but laban so yun, okay? Arya mo tame iko sampal kinaneriyaw. Glory to Jesus. Mo a child relationship, a child marriage, and there maka feel like maka ime samur kola ni chapi tuacha ni chapi yo me kaperen ka kokon me ya ka salatak lala ka insana mau lala inanan pepol ka tiar lala ay so ipaninta ki changoy okay ipiliang chikita nan panay na me iyasa ya moman ola ka arail treat arail pot kamela mapili tradition yomo chiak uya pa yomo okay ang sa popota kasolar ka klikawi ma kasolar ka kola mo kasolar ka uya mo utan lalia chapil so chapil man popot kisangan sangan uya pa matuwa cha ikilang uya winanay panay na yarngay pil matuwanta what kipil pang mo manay pang popot mo pang popotay pang sulaka klikawi ma pang sulaka kola mo Arya nga chang mo? Yay, so pil man popoti o bilban. Rapiana na pagkarabas saban miya salatak pa. Isang ko maintintame. Miya yar kasanti koy magchay pil popota tuwacha setter in motion. Uyayar kasanti yo kasyakak ma. Aryan kay teni mo man kupuran coach mo. Okay, makanaleti mga pagkatapilaleti pagkakakpe na sa ainsaw makrais pa sa na maur kakako sa takoch mamor ke maur sarawi mamor ke mauran waun ke palwaraman okay are imen kischa sair pweke nang weekend chiwat-watak na nepsos porala porang wat-watak tuan kauno inanan karasayang ke child Christ in the church are me coach mo tanto kay mong yung nan melelo Eko saya nani rachi kichi kriya sa kriyawo kitong kichail li ya child pukon. Epsos ralaut limau irachi kichi kriya sa kriyaw o ko tilel rachi kichi silisa ko. Api pana kischa samaraisi ta so riya sa kriyaw tana. For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. For a husband is the head. So tami man kasaleta ngoy as a wife ngoy tuan ay wiya lipo pot man yamo man ay pang kasaleta may pakpakay poto arorong ipan wiya apan kapsir okay so ang ya mo man ay pang kasaleta ay pakpakay poto tana iyanane may tang ay poto for a husband is the head of his wife da ikayon kak mo kasalapan may pakpakay poto ipananana utan kiyang kasalayang wiya head of the household. So meaning leadership, meaning authority. Yes. Okay, me an kupung ime ya mga kaunapan nan numacho. Kayo mo kenen mga iliyaman na nanawiyang ay poto. Kay tisang puya kasalayang cheme he is the savior of his body, the church. Kasalayang cheme maman Christ mo kenen. Mawiya mga o pilwiya savior of the church. Takot savior. Coach makapich kichayla. Okay? Ime save kichayl. Pil kichayl liyakan pan ay so magchayl kak-acknowledge the all naman pan miminan authority to position ni all supposed to be a safe place. Ola kan supposed to be the savior, supposed to be irail ma pang provide kiyang kichayl security. Kahit ni pang miminan nan image under his house, I feel unsafe. Imas masapwek.
ipar ko po yatuan matua cha arutan re na child pot kan is supposed to be a safe place. Makapan salatakong, makapan feel like I feel safe. Ikak pilintam mo. Okay, sa kakpung ka pa na mo. Kahit yan ipan feel like may korkoroki may coach. Keeping secret from him. Ikamela po sa kaito lala, tirin popot, makumapil yamimi pa na up. There's so many things manaman su cha wewe ki. Apa man choror liki, kakosa. Kaya ang konsongo, aman kakosa ya songkan makachiwa makamilala penang pot sa tama wiwiyawi. Okay, kay tisang. So you wives should submit to your husbands in everything. Okay. So submit siya pa niya no wow niki acha po nan songkoros. Papa, upa, nimo. Submit. Olakan. Okay, ya iban lo kaya olakan pa mild passage rai sang kichli. Oh Lord Jesus. So olakan lo karong yo. Oh, thank you brother. Tana turn on na camera. So olakan tana for husbands yamo man panut pakpake ampod. How do you love your wife? Kayo tana this means love your wives just as Christ loved the church. Pakpaka ang poto ni moman Christ pakpaka momotso. Aprong ma. Tuwecha pakpaka momotso. Ko kay ti santa na. He gave up his life for her. So we check lang Jesus Christ pola. Pwede child. Amen. To make her holy and clean. Tama piluyang child and kak more sarawi o makalakal. Kay tisang lang po kasang palwasata na washed by cleansing of God's word. So yamo man Christ yamo man more makalakala chapan mire chay or kome pang uyang ang pot mo. Turong ma puentin tam may mo man or tama ka pang uyang ang pot. Yamo man ang pakpaka. So kayo ipanintayang kachel challenge chicken kachel riyay mana kapakan na ipapakan likian. O naman mesocha paklang wasata na yamo manapan pakpaka poto pil make a pot and holy and sarawi and makalakal tana by washing them with the word of God. So wewe ki o naman nanimweo kasyukak make your wife holy and clean your wife the pakpaka ang pot without being a man of God. Kasyukak. Ipanintawe kapilpan song ni wiya pa chocho. Okay, tirin popo tayo sa watch the cheka kilanan mamorach kasongasongan by love. Kasongasongan pointa limpak. Kasongasongan kiyang ang pot nom seri limpak. Sang nita nanchiyang tatok yata mo ni laut pain nim kiyang rail mo stosa kiyang rail mo ni kowe shopping. That's not love. Okay, kasongasongan sacrifice, work 2 jobs, pagan kaksawasan panay-nay, that is not love. Will still kapan siya tiyar. Ang poto sa pilpan aleti, limpak makaraprapakian. Okay, karata, it's not your fault. Apuy magchawiya, ikarapan at akasampal kichan rong masan and coach. Pamasan and coach, lay down foundation ng usak. Yamo na siya pangkak mamor kalimpak. Awiya po segnak. Ay, nandan, wala ka ray-ray, segnak. So kayo, wala man mamanapan pakpakaya pot, apan cleanse a pot with the word of God. Apan kamkamakale, kisawsawasakya pot, masanan coach. Liyakan, makoma mamorang kauno ang pot say, kap nga coach. Okay, ang pot, ipanintawag kate pa give up, kapag po coach mangi, pansa pa nga mong yung, once that man turn around will be so powerful. Yes, sir. Nautan apan powerful po kita kauno melan. He's in process. Okay, so may tang kauno. He's in process. Chalap siya ng orong pananani pro isak siluo. God will never leave you nor forsake you. Amen? So kay tisang siya mo tana. He did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. O laman iimasan ng coach niyan sa makapan. Popotam, no pasan kita masan ng coach. At tama kapan, wiya po wiya ko memelan ang potpan. Holy ang potpan. Makalakal, mamor sarawi, mamor makalakal. Pagkamelan, prepare ko na patang pot. So, let's ko na pang yan. Be glorious in front of him. Okay? Imo man at siyapan po ismek kapan men and kanlinganong.
Ori makareta and tintanin ka pa na so magcha ko yewe likini mo ta kata likini mo. Ko yewe wasanta ta ko. It seems like wasanta ta ko kaperan ngilamaw I accepted there. Ay proto na niyo. Oh, a lot of chaos in the house. Ngil kan like roaring. We ngir. Singil ko to chama kain sing swat. Ako lang ni wasanta to ko ngil songan cha word to ko to ikakan nga mayang. Are na ipo tis chuka ka nga mayang. Sounds familiar. Chay ko momongkon mo kan. Iko sa siya ko pwede kitabas sa kung kotro. Okay pak ngilanola matul ngilo ko to ina nan chow chawai. Ko la wasanta to ko pilsangan word to ko to ngilo. Show yata me ko chre. Imo man kareta ko sampal makichamimi pa na utang ko sampal. Iwasa utang pila cha mauran ko irtakan miya. Kaya kasikan ko irta likiyo. Challenge sang likiyo. Ang challenge panchap ma Pwopwoud. Okay. Kaya tisang tana. Ime ka sampal ka masa ng coach. Pwede i-masa ng coach. Mapilpan sawa sa papaman te olo. Okay. And kak present himself as a glorious church without spot. Ipanintang siya mawasa ka sampal po without spot or wrinkle or any other blemish. Tama ka ibang kakarasaya mapangwiya spot, we are wrinkle. Wrinkle mang morokrok lar, isyon din tama masaliya kak chel morokrok lar te ola kang pakpakit chel charmak chel mas morokrok no. Kahit ani mo kinin me min. Okay? Api panintawi me song kan me masan en kocha me bangkak sawa sa pweki an ola kan am kasayang am pot. Okay, epil pang makalakal, kapang wiwiyata pa ay mauran, so ay pot pang sawa saya, wiwiyata pa kapil ay mauran spotless, ay mauran pil, kich korasanan ke maureo, me pil puksaraw masani me meman me pan yang enter ng kingdom of God, rapan spotless and no wrinkle. Okay, responsibility ang minan pungach. Match puko, sen sawa sama naman po kich korusya and kaklel, wasama sa say laklang. Amen. So, as syupang kaskasay bad mouth iya, okay, kaskasay ay sopungkan, i-spot ko memelan kiyang. Tama kan tintasang nanawang, okay, ipil miya ay sopungalayo, wakapil melan, kaskitong pawe ako ay suwat kan, ay siya makawiya kapil melan, stain me. Kamelan kawayala, add on more spots. Okay, pilpang kiyang yan rin kalipan, say kung lialaut live, lumatang lialaut kila kasayin kikiti. Ay so koras makakiki yukati kapeng kau kawela abimenta kasay utan manaman makawiya kasay ya me coach me sakanakan pong me coach me negative ima kapilpang kilang po na more the more kapang rong makaschechar the more kapang rong makasakanakan ko lisuat ima pilpang mila ream pwede kita confession na melan wiya ko tipocha amen. Instead, she will be holy and without fault. Isme bangkak wiyang mo, yan holy and without fault. I bowed. Amen? I bowed. Kasalapan me pakpakayan. Kayo wapang wiyawalan coach, mapang kamakaleki ay more. Yata na masa ng coach. Kaskuli ki ay more. Masa ng coach. Why? So I can be glorious to Him. Imaman ma Christ wiyang church. Okay, Christ wiyang church kichail, masa ng coach, imekaratak chel kak present in front of God with glorious. Chel kak warong koto mawa lingan pwede silangan coach mamasa ni kichail ang sokoras. Amen, amen kilang lingan ni po chel. Apak taba chel pot kan, kahit resuchaman kilang kichail. Ay sawasa. Narasuchat sa labang kilang kichail ape, okay? That responsibility is on you and me. Mia anol, mia anli. Yamu mana chapang pakpakayama naman, masanan ko siya katete yang kaya. Karitay pakirem riyay manakap, tapilay papakan, nono kan, ipakpakire siya. Ola kan menlaw. Masanan coach, mabang kasalya, makantayang ya. I can do it without God. Masa ng coach is siya nane. Teka songasongan nan chiyang pakpakayang panay without God, you're a selfish person. Kasyokak. Kakabang pilpichiki iti wain sampapon. Kasyokak. Pwede yamu man ang pan-operate ng love when the love is not in you. Imakarata, kakut mila ni tupso, kak mila ni sex, ni kapayata siya inangan paluar,
Kak mila ni material, kak mila ni anything makakakinta. Without God, ipanintawi makaschupak pakang panaynay. Pagkasya kapaliray. Kapanapaliray with other things and mia coach. The true tamang utang kayo nanano mapampachapat kasya sa wasak yang pananay. So icha may men sa wasak ng kicham. Amen. Glory to God. Okay, kita lola kan katalela. Praise God. Amen. Kilangoy cha nilik. Amen. Terci akti ni naman nakap. Kilangoy cha perperen ke pukot melan wiya mekut na natamor. Lang iban tayang ta pilpalasang maka atamor kisila penanso. Lakap palik ta pilpang masalita. Tuwang kauno. O kamuyo ngay utang kita pilpanale. Katekpan atamamor ke mawat. Are puralang ni child subject mikas kasiyaw nan rajikitik bayo iwasaw me the silu bayo koti iwasaw magas kasiyatan na child mapupot kan nana child barat at buona child pet kan a child popot na mamor ke mawar makalagay. See? Glory to God. Imikas kasiya ke main ka mimina ni motang amen. So to ni kaiten ni physical up. Atamor going through a lot of chaotic song loud na wiyang ta makakataka pil men mayer iban tayo makamimi pon kailan ka man signer tarapo ko ka man divorce ay pil man ang karatamo kananga ma seek the Lord palasang mekors makarapaki solar utang solar rapaki itagren ka uno ma kakapuputa ang amen pagkapuputa kap may sangang po tutang kot puksaro masani makot tutang kailonggi Ot kaladagi utane so to kuburki. Kachailen maisang achail po. Amen. Isa on kara pa sutro lebil. Praise God ariman encourage kamuy. Okay, makapi seek counsel karapagir sawas ren. Aramas saungkan kasaktiar rapagren coach. Okay, po coach utan lalabot. Okay, akateman rapag po ampungan po ita. Rapaki pakan tiarata iya utan dama kot intent kot utan uya kita me popot utan kasompan popot utan sarawi popot dedicate imindag me popot it's commitment sambawat maala popot kapanga kita lapo ko laut pot kita lapo okay ay smenta me lap to you bilpan lalapot magkakasila lap to you puyak ya sa lalapot ko tangalang lap to you iban tayo pagtuwa ipilaramas Amen. Glory to God. Quote. Hallelujah. Metapio imwi. So to pake wo kinsa lalo potong ketay. So amen purong just share na child text po yung word riyaw mo na ipan mo itata. Kiyang naman ng kak-share tama ka uno. Especially is simple. Simple up. Meler riya child kan mamiminan Facebook. Iray kan po ikamelele magkakatkat wasat na Zoom. You've been fighting. Amen. Kahit ay sutra easy. Sutra mangay ap kapilata makapan peke tama pum. Kapilata makapan lipiyang kauno. Kapilata makapan kamelele mga boat pilpan. Get safe. Amen. Sutra mean chama. Kala iban tayo. Kati alam masa ng god ma epitata all. Iban tayo. Kasi yung all. Meaning kachay li exempt sang lang. So. Koros kachay responsible. Pagkailan sapang tama ka uno mamasanin na niyuran. Amen. Amen. Kacay maging categorize. Nek pa sang opo iyo lang ngayli. Glory to God. Hallelujah. Magabang ko lang ko watak puksaro kalap. Always mention about men. Naging ko sa iya men. At meaning men mekos ko siya aramas koros. Ime akin refer lang. Aramas koros. Kacay koros pa mo silangan kaon. Kaya rin na song riyawat kayo may yasa nanay kakirta nanay mo tapel piti kaniya time sota meman katapan kaniya nobody cares about me I'm alone okay I'm not loved okay at tama-taman imanin tayo masangan mata-mataw katkoto sangan kakan katkoto na mo that's the lie of the enemy automatically ka ba nasa kay buwa kay kachay pilpopot kabanta. Uway pot solar katapan kaniya. Solar pakong niya. Amen? Why you always seek? Tama karata ang so korste kinanane love by always seeking when pakpakiya. You know? Nanaya sa mautan, the one who loved me, the one who made me. Makapagiya ta utan, pakpakiya sa nga ni Chapio.
Amen? Masocha, glory to God. So to pakeu, akay longkin kamoy. Abak pakay kamoy. Magarata pak chochok chay bil mamal kelar lembakot. Amen? So full of love, you magaratak chay kin used to, kitay kin sola care about it. Kitay kin sola katrapan ki, sola kasampal ki, sola value. Okay, puwe ki ang po tutan pakpakayuk pil kauno utan pakpakayuk. Okay, imagarata pak chochok chay kin mamal gila lempak ang kot po na chay mora ma po kot lempak. Sito pang kalokaya ma may biluya sa pung selyong ay proto. Ya? Api kami alam kakakkan. Kung may pot pang kola, we selling no protongya, yawana ay mong yung aban matagla. Ang iya, ikin mata may imo mong katay lang kauno mo. So easy katay lang jaja manak tay sutra place katay nan irair makot katlale. Kot pa kong katay automatic. Sutra kupur katay lang pong iyaman. Tapil interest na mau kiyaman turor likinin. Bible bilmasani may isa jealous God. Woo! What a God. Amen? Tama uyalar priority nanay mo. Telepon, money, tatok, iPod, naisirikan, iPay-kan. Kauno sa laro yan ng bae. Imbikas kasi ya kami, panilaw tinatrail, bangas kasi ya church, o mumotso, o bilyang aki kauno o komiyong ay. Okay? Nanata subject in merit. Pwede utan may, kapan understand who you are, kapan nasa iskoren kauno, kasama you are secure, you are loved by God, so tiyam maka town cast na kain sisens what ko po ay po salar pakpakiya. Amen? O so taapal kan kapagabang kauno pa kauno and sair ki ang po. Uya onon kaya nga onon na ko raman ang po. Glory to God. Hallelujah kabilkas kasi yata. Weki wanang baktak kon so me ko chaparren kauno. Mia me ko chaparren kauno me panitak. Mia me ko chaparren kauno. Nothing. Socha mautani among yongan mo ampo. Peren ki kot kotong ren kauno po so hapal. Kot en sair ki amaw. Kot no baniting of kot pan create. Aban tayong yang mo nampang work on. Okay, your part. Okay, pwede kan kakain takan kak. Prong aletin limpak sang rena naman. Glory to God. Last, you're not alone. Amen. Back to telkin tao ikalep kalarma. Pangay chor ma uyuyama. Solar yang uya. Ikalep lar. Lambot tepel bil main koto bil bitiking kitain magalgalep. Kasi to kalkalep. Takalalalan kaitan bil ko kalep lalal. Tepel pangking kamay kunugutan so to makan dami mimilane. So melan look down on situation up. We manin tayo mo. Kasi to kalep. You're not alone. God has many children. Sa mga lokolok koros, ang isong koros makilalang, gimabil kinlalang katrail koros. Amen? Marakas kasinan chang cha, katapil wanaway kas kasinan chang, kater give up. Amen? At maging kayo kapayo kating. Sangren kauno pa kaun Jesus kat ki koto kating laut ong komuyongay. Pwede kiyata lalapot. Pwede kiyata melel. Okay? So tana na pantopuk apa? Wege kauno pantopuk. Amen at topuk kan amo may bakery kan kapareta me kot me sa kanaka. Okay, let's talk about Sarah. Mia kasi Sarah. Okay, Sarai wag sang Sarai ko lang Sarah. Okay, atay non poson, Iban example ki. Okay, kabang ko na ng Genesis, isak isu, isak walo, isak tuwaw. Iwasaw me, kauno, iralaut ko, kauno mamasa niyang Sarai Abraham, kot mamasa niyang Ramepan, kapairata, katautukarakan pan, ngeteria, tuweta, pikan ponarar, miyaman kakwata kata pikan ponarar, so wacha utan impossible. Okay, ar katautukarakan man tuweta,
Usupan lang. Niya magkakwata-kata, impossible. Kay makaratay raw ya papan poson nonon poson. Kay pwede kot masani utar akamelele. Menta may rasa teso. Kay pel raka matawata teso. Calculate tayawan. Tir teso abra punggila. Amen. But saray. Kay saray ay so me sampar. Kay tuwaisak. Buksaro ka dete yang katrail. Likailap. Kay pant kitar pasota seri. Okay? Puksaro bil masani she's a barren woman, eh? Okay? Soto kak nain kita seri. You know, when I was reading I saw me what wasawi matawa kauno mama sanang ratame impossible rakamelen. Melon pot just being a barren. Okay? Awiya me kot maapal ren kauno. Utan so. Yeah, pagchay bila sa Mary, so tuwang nan kita sari, right? But the problem is, kasi yakapalan, may kailangan mo rin Sarai, Abraham. I-probleman, they cannot wait patiently. Rastu ka kong awyawi ka na nga ma. Palilautin ka child mi milale. Child likiyang ka na kabil, puant kita. Sarakito, sarakiway. Okay? Nasalar ka patient upon God's timing. Bila relationship yung makaratak tayo bil ganokila. Pwede tayo sa ikrongasang kauna ma, this is the right person. Pwede utan. Love aso. Full of love. Wait, lust main din na. Full of lust, karwaro. Yun ang inutup ka. Pangpangan ka tayo. Karway ka tayo makaratak ka. Karwala ko yata. Nanang Pilipino. Kauna ba wawn kiya ang Pilipino? Okay, never give up. Glory to Jesus. Itani man ang karajuk. Never give up. Likiyang kauno mentama seems impossible to men. But God, nothing is impossible. Amen. Amen. Kaya pa, ang so may saray karwala inda. Ako so wantiyang nailatua. Akar, te ekar. Kay wantiyang pahimay ni mama sari, mama kot mama sani. Mebang kabay kititata, kataw to kajakan pantergila. Kay you know, ideas of men. Imay ko sa iya kitay sa sayro olakan. All, ikalap ko sa iya, iutan olan. All. Glory to God. Nabanasakiyang amauran kauno kalwa panay no matter what. Glory to Jesus. Amen. Pachang kal may tangkaw na amor. Tiran mo ni nan pang. Utan sacrifice kila amor pwede ang po. Nam serikan. Pwede to nam wasa. Ang community. Ang church. That's the man of God. Amen. Nagtatempel nek pasang pagtastri ang milalari. Utan iyolan me. May tangkaw na amor. Kaya kau na mamasani ko na tatok po ang po tupaklar. Okay, isme pa na palian ba na yun? Wala ko tatak. Kau no imita kaya chay responsible niya. Wrong kau no ibantay ang melaw wrong ka na yung pagpakchocho panilaw tinatay mo, chay sasalar wrong at kau no. Okay, chay salar ka wrong at kau no, but tiran nilu ya kukoseli. Ay kakita ka iyamo mo na ibang wrong at kau no. Woo, praise God. Back to His Word. Chay suka excuse ki. Chay suka krong atakaw no pwegi. Iya, iko latar na isela. Pwegi alam na isel ke miminan. Uy na Bible na miminan. Yet. Okay? Bible. Yay if the first word masota pe kasalpa. Amen. Ang ngil, amorong ngil. Akaitan ngil koros ngilan kaw no. Kay sa mamayra kotial ko to. Amang kanane check, recheck. Check one more time. Amen. Kautial the voices makota na nayoraman. Melaw confirm with this. Pwede masota change. Amen. Paiwasa me palilaut ka child can fail yak child rongata on fire kita ak child misled but Japan can speak I can whisper. I can whisper na sa langamon. So ang koros me ban fight that's the enemy. Amen. Kay koto me forget about him. He's a failure, such a loser. Okay, ang maun mo kayo kasampal ka. And uya pay na, ba uya pay na. Imo mo siya ba na I can create me ko tiyo pa kan. Kay mate po itak mate kay ta.
chapel makin young child put yadano kiti aman put your partner down mo discourage tapil matmatawa me ngay me mangay matatok yata moni mangay mamuman ma kakaklang tiyang ampo no pili mo bang wato division bang wato kateni kupuran coach mo. Amen. So don't side it with the enemy against your wife or your spouse. Okay, side it with your spouse and against the enemy. Jesus masani, the devil come to steal, kill, and destroy. Amen. Of Jesus catch to point catch kiyang kachay maur manamanan paweti. Glory to God. Victorious. Amen. Glory to God. Isaman pay kami kasaya kaitan pain physical packer school and train pagan ko to ko ristel yaramaso. Ay then isang pa pay makers kasaya kana sa pay kiyang posanan. Asa pay kiyang posan ma coach planted na namong yung masan makokolokolan. Totongki against the enemy. But jepel ka coat masanin coat abi banta yung esotro ka kapayata. Esotro ka kapayata masanin coat. Oh, glory. Glory to God. Como yung ngayon kimanaman kak decision pilipilan kapayata. Kamba kapay. Ima kauno katin irirong tamama sani. Isma pan kak kapayata. Isma pan kak kapayata ay masan kan. Tiran so lang, tiran kacay. Apiray kan tamaban mamor kemorin poeti. Ye iray kan makin kapayata. Hallelujah po iray kan makin kapayata. Tuwa siya iray kan makin kawatan marain pon. Pay palap me ay so may ilakang mapan ko to kisiniyang pan ko to raban changatang. Ya changatang o pay po ye Christ. Apkay tenta Christ. Apay po ye makin kapayata. Kamkin kapayata. Kampakapay imikas kasayata patpatuan. Palasang metkan metoto scripture masakas kasaya. Kapayata inang yang kapayata. Yip. Kapakabiyatanan. Yip. Masan po ipan kapayata. Amen. Masan ang yan po ipan kapayata. Yun o patar po ipan kapayata. Amen. Glory to God. Hariyan so makampan kapakapuyamet. Kampilano patapos. Sangkay. Mesoto kaparan. Kauno bilpa masan yung po. Amen. Ang iya ikin talent na na maurin po po. Weke paktoto utani kin sikis kauno plant iparan ke masan ko tuacha kau iya kapakapran ko skoten kin yakiyang ay mo yung yenin nang yang miminan masan ko. The more may watak the more may bilkin ikin apply. Sudah mangay. Pwede ka kasi yung ay po te samalar. Ikakintayang mekot mamen uyapan uya. Okay, teso abagin kayo kaparan. May kin kilang kauno kin sayra mong yung engkin kapayata. Amen? Glory to God. So this is my last word. Mona pan. May tata. Okay, testimony. Ibang kita sa testimony limaw. Okay, so. Bit. Okay, pues ito pang pan. Glory to God. Maka manyang testimony. Click. Kuwe masan. Okay, our word 3 out last word. Kasutogal kalem. O kalimbak. You are loved by Him. Isa siyang manibang kawin niyo. Coach bakang kami. Amen? May new word. Kayo nangay. Okay, coach bakang kami. Okay, gautan sa ito pinuna na limpak sang reramas. Pwede coach pakpakay kami. Okay? Amen? Maka-understand tayo kasi yautan ka pa, excited ka pa, parang ka ma-receive that love. But that love never fail. Limpak wat sutra pan-fail kukunata. Okay? Limpak ka na ramas kin kuwi koto. Karakarala, wawayla. Perenki, sutra perenki. Amen? Limpakan kot kin eternal. So,